بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدريك علوم واحدكم من دي الله سبحانه وتعالى ismufulhu tawtaring الشافي ismufulhu abe ade kalangai shifa devvaras kalang alutakonda balimadukan korimat korwani wese kalang adi e balimadukan ge shifa deva farada kes hamayekani Allah subhanahu wa ta'ala ei الشافي جل جلاله سبحانه وتعالى. ismufulhu iman wa ईमान गाहुलवरिंग कबूल कुरा हकीकत है इस बयान दे फदेंग हमें कने बली फिल्लवान फरात की अल्लाह सुब्हान व तआला की तो कुरान का अल्लाह सुब्हान व तआला बिकम इशारा कुरा वही कुरा पनी व इन यमसस्क अल्लाह बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु तिबाया मुसीबत जस्सवाफ कम गवानम अल्लाह सुब्हान व तआला तिबाय मुसीबत जस्सवाफ कम गवानम फला काशिफ लहु इल्ला हु एकलांगनु फरात नुए ए मुसीबत फिल्लवा दिबा व इन यमसस्क बिखैरिन फहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर फहे अल्लाह सुब्हान व तआला दि कलेग फाना हे गोते मिंबर कुरवाफ कम गवानम فهو على كل شيء قدير فهي كلانغي كم كمج مچ قلدو من ترسكلا اي آيات الله سبحانه وتعالى بيان كرافوني الله سبحانه وتعالى ميهك مصيبات الجسا في كم غوانم فلا كاشف له الا هو اي كلانغنم فرات نوي ايكمون اميهك منجو كربانه ايكمن اميهك كباين فيل وادبان همهم وإن يمسسك الله بخير تباين الله سبحانه وتعالى هيو كمك دبا في نما فهو على كل شيء قدير فهي كلانغي كم كمك مچ پردو من ترس كلان هم هيو كان دبين بسرات نوي الله منوي همهم هيو كان اهن گدك بدل كروي رحم فرات اسنوي الله سبحانه وتعالى منوي एमी आयत को अल्लाह वही कुराफनी कलांगे इराद कुरबा कुम्मे हेयो कमे मुसीबत हमें कुम्मे हेयो कमे आलुन्न देखियो मो कोळदु मत कन लिबोडी गेंबा रस्कला हमें आय कोगा आलगो में कबूल कुरन जाएगा तेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुम्मे बय्यक व शिफा लब्बाफाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवे ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء الله سبحانه وتعالى إبس بي بابا نلب بيك الشفاء بابا نلب بي رواية قاسم علمه من علم وجهله من جهل إنجي ميها كينغونس أدين إنجي ميها كنينغونس سيما كم بيك السرواء الله سبحانه وتعالى لبافه فروا هودمت كالغون مسيح كرنج أسباب تو غيفنج میگو تو میرے الگون بلالانی بلی کے شفا گوتوگا کیت قرآن گا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو بیان کربا فباین اسباب تکا بیگ امی فرتما امی وارگد وسیلت کی کرین الگون بیان کری فدین اللہ سبحانہ وتعالی حضرت کا دعا دن اے بلی جسے فراتون ایک سوبت مدر کری فراتو کا حضرتو کا ایکانکم فیلوا دبواتو دنوا آدیس کرو گئی ایم بارو گد ایم منفع بڑو وسیلت نکلان حضرت میہا کتم دنوا دنو اللہ سبحانہ وحی قرآفنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کلیگ فانوں گے آری ہوگا තිමන් ඉලාහ ගාලතකුන් තිමන් ඉලාහ අමද සුවාල කොෆිකම් ගවානම් ෆයින්නි قريب ෆයිතිම රස්කලාගෙයි කුත්තම්බේ වඩිගෙන් වරස්කලා මේ ආයත ගාලකොන් මේ කුරිස් එහෙම් ෆිලාලතෝ ෆාහකල්ලා ෆානේ ආමුකෝ කීත කුර්ආනුගා
migota kalege faana kankama mistakun suwal kurabwa nakamuga wahaka bayan kurabwa ege jawab Allah subhanahu wa taala bayan kurabwa ruga ammuko wahi kurafoe qul kalege faana vidalwas kalege faana furana behegutun suwal kurwan yasawunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi furana behegutun suwal kurima kalege faana vidalwa remi qul milafsu ammuko قرآن کا بیان کر یسونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض حیضا بهگتun سوال قرآن میستم کله فان میں ویداڑواش امام کو اللہ سبحانہ و تعالی کیت قرآن کا میستم کله فانا قربا سوال تک جواب گتun وحی قربن انگوا لفظ کے کوریگا مفدین ویداڑواش میہن وحی قراف قل مفدین می کلمہ گنوا فے عامک ehnu smitanga Allah subhanahu wa ta'ala ekalange zaat fula behegotun alutakun suwalu qur'ane kama bayan korabwa timan ilahunge zaat fula behegotun alutakun kalege faana suwalu ko fikamuga wanama ege jawabuge kuriga qul mi lafzu genna fenne ei lafzu genama wes tankole durwan هم قرآن الله انقافتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تمن إله قالتكم كليك فانا تمن إله مد سؤالك فيام فهي تمن إله كتم وديكم ومه كليك فانا بدال واشي تمن إله كتم وديكم وي اي أسلوب تنقل درون අලතකුන්නා ඔන්න ගෑක්කම තංකොල දුරවනේ උස්ලූබ එහෙම කුර්ආනුක එකලාගේ ذات ෆලා බේගොතුන් සුවාල කරවීම خود එයන් එකලාගේ ජවාබ් දෙව ෆඉන්නි قරීබ් තිමන් ඉලාහ කුත්තම් වඩගෙමම තිබෑ මිහුන්නා තිමන් ඉලාහ කුත්තම් වඩගෙමම ඒක නතිජා කොබත් උජීබු දඅවත الداعي اذا دعان දුආ කුරා මිහා දුආ කුරා හිඳුක තිමන් ඉලාහ ඒ දුආයන් ඉජාබ දෙව ekalaange adeetirege eves meduri innete ekalaanga behegudun suwal kurima timang ilah kuttam wadigemame timang ilah du'a danna finama e du'aaka timang ilahu ijab deba hushime falyastajibu li fahtibamun timang ilah du'a danna wash wal yu'minu bi timang ilah tibamun iman wash la'allahum yarshudun ay tibamihum tedmogli beto tibamihunna heyo magu heyo getti dakkawato mitanga Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurabi suwalige jawab ekalaange zaat fulu khud amilla e alutakunna wahage dakka uslubun edebba timang ilah kutta wadigam timang ilah hawtuka dannawa finame du'a ijab kurwa hushime timang ilah dannawa she me uslub Allah subhanahu wa ta'ala استعمال قربا فوني එකලාංග අලුතකුන් එකලාංග දන්නවා حالتුක එකලාංග එබෑ මෙහුන්නා කුත්තම් වඩිගතුමා ඒ දුආ ඉජාබ කරවමුගා එබෑ මෙහුන්නා ගෑබ්වෙගෙන් වාකමගේ ihsas කරවමට එම්මේ වර්ගද හතියාරකේ දුආ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරාෆෝනි الدعاء سلاح المؤمن දුආ ඒ මුමිනුන්ගේ හතියාරේ හුරිහාකමක් ගස් බලිමඩකම ලාගදස් අධිහෙන්කම ලාගදස් මුමිනුන්ගේ හතියාරකේ දුආ ඒ දුආගේ සවුන් ඊමාන ගහල් වරින් එබෑ මුණ දිමාව කංකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හල්ලු කොද්දෙෆ් හමයයිකෝ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දස්කොත් දෙවාෆා දුආ තගු තිරේග වාරිදුන් ඇස්සවේ සෝ නබි දාවුදුග අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් අබ්බාස් රදියල්ලාහු අන්හුමා කිබන් රිවායහ බස්ව විදාලු قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري من عاد مريضا بلميك الزيارك لم يحضر أجله إيناغ أجل جهيفا نوانا ميغمانك إينا مرت مرمتيغا مروغ سكرات كين نوانا مينغ أجل حاضر فانوا بلميك غات الزيارك مفدين إينا غاتوغا حفار كيافكم غوانا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك مدعاء حفار كيافكم غوانا إلا عافاه الله من ذلك المرض
Allah subhanahu wa ta'ala emihakan e bayyakun aafiyatun udevva dunu kurawan e bayyakun emihaku salamek kan udevva ekalange dunu kurawan ek mane ke emihaka e bayyakun salamek kan devwane me dua emihe gatuga haffaru kiyafkam gwana as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka e dua ge mane ki matiyariwanta Allah ga hadratu me ala edeme e ilahui haabonta materiwanta arshige verras kalange an yashfiyaka tibayan shifa devuma kalange tibayan shifa devum mela Allah hatunga de kalange haabonta materiwanta ras kalange adi ei materiwanta haabonta arshige verras kalange miwessa malgon men balimiuna ziyara kurarugas ziyara kura eruga daskuran jehe duaa ei emihunataka ahe duaa kurun ei emme faada bodu kamak balimiha ziyarekko emiha gatuga haffaru mi du'a kiyafkum goanama enage ikhlas terikan enage aqida Allah subhanahu wa ta'ala du'a ijab qurbana kam qabul kur aqida ei du'a ga su ta'sir Allah subhanahu wa ta'ala miheka shifa dewane miheki maruge sakaratuga mihekam ganwana maruge ajal jifa mihekam ganwana हम हमें balin shifa de muga asbab terega kit Quran ei matiwari wasilat dua gaitur Quran ki shifa kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala qur'ani wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Quranun timaras kalange shifa bawalaw adi rahmat bawalaw ei kombe ko to iman ga hulurin kit Quran ki iman ga hulurin rahmaten adi shifai e Quran hegotuga iman wa mihun geittaka adi eba mihun najje emmeha balitak ei manavi balitakkamu gavies maddi balitakkamu gavies sehuriha bayyaka shifaen kit Quran ki adi rahmate kit Quranik wala yazidu adh-dhalimina illa khasara e Quran ga sobun aniya warinna gelluma halakununi kurimatinwan ei eba mihun nawani Quran ga inzarta eba me novani Qur'anu ga azab ge waagata e Qur'ana iman nuwa baykam goanama e Qur'anun eba me honna huri azabai halaku ge waagata engendani nem Qur'anu ga ahul warin e Qur'ana iman wa me honna Qur'ana ki rahmaten adi shifa ei Qur'anu ga waki ayaten Qur'anu ga komme ayata ki shifa gotu ga kiyevidan ayate e Qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ana ki shifa ekamaga bayan kurafa ehma Qur'an ei balitaka shifa devwa wasilate hamekani maddi hamekani manaviya balita konnu eme medenne be fulun hikurawa gotuga Qur'ana ki shifa en hamekani manaviya balitaka ebe fulun dekewade nugannawa Qur'an ei maddi balitaka shifa ek maddi balitaka manaviya balitoga tafataki maddi bayya agon medannawani misalaka taneka zakhamen huri ecche karijagen vihavi mi maddi balita miha fenna kankallulun farugan anguri zakhamen huriya denum bes me tahlil takun dakka hashigando gunawanaka livfa hori gellumen hori ei maddi balita manavi balita ki miha kamboduma hasuma ege terega mufassirun gennawa balita uterega shubhatuga shakkutaga bayya shahwani edumuga balitaka nifaqa munafiqamuga bayya ibawatuga hitajje eta emmeha neggani kantattaka be shifae Qur'anaki kama emme maddi emmeha balitaka be shifae ki Qur'anaki it Qur'an e Qur'anaki Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulukan qabul kura haluge Qur'anuga ayattaka amad wishna fi kurko e Qur'ana hegotuga iman wegen kiyakam gowanama e Qur'anaki waram matwari shifae Allah subhanahu wa ta'ala wafa en ayattaka Allah ta'ala he kurafani qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kalefan vidalu was e Qur'ana ki iman gahluwe nanguri hidayat wa shifa adi shifaik am iman gahlu Qur'ana ki hidayat tidmoguli be foten hama emme shifa ge waha bayan kura fote aam ko egmane ki kurin denne fadenge huriha baawati ge balitaka bes Qur'ana ki shifa e Qur'an ei shifa e gotuga Qur'anu ga sifa korwa ehme nabiy sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu ga amille nafsu fulabes e Qur'anu wani shifa gotuga ruqiya korwa fadi ehem mismi hunna sekelege faanu wani Qur'anu ruqiya korwa mane ki balitakun salame rakkaate rumattaka
kiwa vidalaf sahih bukhari muslimuga warudan asave nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore kama mi bismillah turbata ardina biriqati ba'dina yashfi saqimana biizni rabbina mi kayfan ruqya gotuga vidalafa baswala mige bukhari muslim riwayat mi bismillah turbata ardina Allah ge ismufulun ei zakhamekkam gaawiyas dehem bali madukamekkam gaawis tanegga risiya setenegga Allah dua me ko bismillah turbata ardina biriqati ba'dina turba mane ki veli mash algon men bimuga mira veli meken turbata ardina mane ki ahar men ge bimuga veli biriqati ba'dina ahar men ge ebbegge kulu ei kulakivesega shifa labwa fach mi hadis ke sharaha ga imam muslim rahimahullah gennawa fo vidaloni nabiy sallallahu alaihi wasallam ekeleg faanuge kulufulu mi ingili shahada ingili kolo jassawafa bimmatiga ingili kolo jassawafa egmane ki velige jassawafa nangawafa e bayyen hunnata ei zakhamekkam ga ehentanekkum ga sitenege jassawa ifadem vidalu bismillah turbata ardina egodan haddawafa e mi huri zakhame ganote bali wegen e wengala tanegga engidi fulu jassawaf kulu engidi kologa labwafa den bimuga jasse megmane ke gasaru bimuga asaru e engidi fulu arane efo den etanege jassawa mufadem vidalu bismillah turbata ardina biriqati ba'dina yashfi saqimana mane ke ahar men balimiha shifa debbar ahar men balimiha shifa debbar biizni rabbina ahar men verres kalang izna fulai temi fadein hadafa e tanege jassafa den hama jassuma ekuga mi fadein dua kurun kyo bismillah turbata ardina biriqati ba'dina yashfi saqimana biizni rabbina misama algon me shifa gotuga nabawi shifa gotuga bayan korwa pa nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalek faanu duniya do korwe balas kamfuluga onna viruga ekalek faanu gashikola kewa vidalafa fume labwa february mi amille nafsa ekalefa ruqiya qur'an ekalefanuge ekalefa libada gamfawa alas kamful kiwa vidalu itagede itere galgon menna emmen danna al muawwidat ei ikhlas falaq nas mitin sura mi hagetuga emme faada bodu tin surata ki algoma ruqiya gotuga shifa gotuga kiwe bami una wagutte ki ruqiya gotuga kiwanje echi war baawar war gina war tafatu echi ko befuna qabul kurwe emvima amille nafsa ruqiya kurumuge badaluga mismihun gata ruqiya kuram mihun dani goskem miga de gellume dimaw e gelluma ki Allah subhanahu wa ta'ala fasih kurabba fa kame khud eena gamile nafsa muslimekkam ga vejjiyamu kiyevene kurukuru surattake baawa labwa fane ruqiya gotuga kiyevene enme se huriya chena du kollafa amile nafsa Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulun ruqiya ko shifa hodumuge magu du kollafa gos ehem mihun gata diyama mihage hi Allah fewa ehem farattaka gulege mewa eenage molukamun eenage bayye shifa libenekam eenage kuladanakum eenage ruqiya kuno war mashhur me vima eena kiyawa kiyawun aharan kiyamar baru gadawanakam hema kummes kala ehin nurangalu visnumen miha mi annani ehem mismin gata ruqiya korandiyam ehem nabiy sallallahu alaihi wasallam ehem mismin gata ruqiya korandiyum barolwa fenwe sharai gotum hudda ruqiya kora mihekkam gaana miheggat ruqiya korang eenaya kan nukura diumake masse nongenna mes boda iskandembi tibage nafsa tiba amile ruqiya korwet eiha boduka mennu beenum wani ikhlas ser netaka kiyum suratul fatiha ikhlas falaqnas tin sura ayatul kursi mi fudene ruqiya gotuga fudene kom bayyakos ei shihuro kam gavis adi sfina kam gavis de jinni shaytan kam gavis ayatul kursiya mi suratul fatiha ya ikhlas falaqnas tin surata kewi meisam fudene iturichi kiwa kan wajje beenum wadi miha ikhlas sirikama miha ge dimverikam miha
amille nafsange rangalu mattaka onne ikhlas tirikam bodu ejjikam gawanama ekan Allah subhanahu wa taala himma adebana mismiyun kare diyama war ginefara algomenna mi deveni emme rangalu mihun gaata kannu roqiya kuran daruga emismihun naki ginefara mudala fasa rufiya hodumuge vishtu mihun ema ekan awa rangalu wagasene beer mennu vihas dig muddatega ena gaata fenkiyawa මේ තේෝකියවා කළුදිරිතලා මාමුතා මිහුගස් බෑව රෙච්චිතේ කියවා දොස්කොකොලොන් ඇස් කොමෙ ෆාරෝ කසතේ රුපියා ආස්තේ රුපියා මෙන් දෙමෙන්දුන් සෙදබ්බාර ෆෑසාතගේ ජමා කුර්මුගේ විස්තුන් ඒනාගේ මිහුන්න බයි මිහුන්න කි මොලෙන් රොකයාකෝන් කෑබවලෙමි එහෙම් වීම ෆෑසාගේ විස්තුන් අවමකි ඉඛලාස් තරිකම වස් ගෙල්ලෙක් ඒගේ බදලෝ තිමාගේ නෆ්සන් අලා වේන ශිෆා ලිබ්මුගේ මේ ඉඛලාස් තරි වාන පරාදගේ තිමා අමිල්ලේ amille roqiya kurun ei hagiyatuga emme rangalot amehme nabiy sallallahu alaihi wasallam ahme mekid qur'anu Allah subhanahu wa taala shifa gotuga bayan kora fa eche maamutak nabiy sallallahu alaihi wasallam shifa gotuga maamuituga wahaga bayan kora fa adi bay bekarun jehur bay balitoga wahaga denneme shifa kalefan maamu fari kulwan ebekon amur korwa كيت قرآن الله سبحانه وتعالى سورة النحل فاستلس أول آية فاستلس نوان آية ماموت واق بيان كرافة يجي تريغا ماموت الله سبحانه وتعالى إلهام كربي كما فربا تكوغا مي جنگل تكا مي تنتنوغا هن غسغا أجين أيم ما تكم فني بوي إفهوغا إبويموغا تأثير غتو قرآن الله وهي كرافوني يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس එතකෙතිගේ බණුතකුන් නිකුමගෙන් ආදේ ශරාබුන් බුයිමේ මුඛ්තලිෆුන් අල්වානුහා ඒගේ කුල තෆාතුෆාව ඒකි මාමුතු ඒ කුලෙ මෙුණනේ ඒකි ඉච්චින් ඒ මාමු කුලදුර බොය හෙදීම මාමුතු කුලෙ බදලුවේ එම්විම ශරාබුන් මුඛ්තලිෆුන් අල්වානුහු බුයිමේ ඒගේ කුල තෆාතුෆා ෆීහි ශිෆාඋල් ලින්නාස් මිස්තකුන් නම් ඒගේ ශිෆායව ඒ මාමුත කියයි shifa gotuga kit qur'an ga bayan korwa fawa algon menna beenun korvidane para muhimmece mamut inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun makashorun ei fikur kura bayaka Allah subhanahu wa taala kurdumantakamge hekitago terem wa hekkik ei ekoda koda sufiyege terega efada furihama nizamel labwafa insanu nan eha furihama buime shifa gotuga Allah subhanahu wa taala nirdib එම මාමුතකී වර මුහිම් මෙච්ච ශිෆා ගොතුක අවගමන්න බේනුම් කුරේද හැමෙම කලොදිරි එයි සයි බුඛාරි මුස්ලිම් ක වාරදන් ආසවේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කුරේ කම ෆිල් හබ්බති සෞදා අෂිෆාඋන් මින් කුල්ලි දායින් ඉල්ලා සම් කලොදිරිග කොම්මෙ බයියක ව ශිෆා වකම් කලොදිරියකි කොම්මෙ බයියක ව සුර ශිෆා එකම ඉල්ලා සම් السام فيها ابن شهاب بدال السام اجمانه الموت السام اي مره معنی کہ مارو فيها كم بيه كان هو شفاء کے کلوديريك کلوديريك اي شفاء گتو گمن بينم كوري دانك مي نبي صلى الله عليه وسلم بيان كورا فا اچ مي حديث کی بخاری مسلم کی روایت متفق علیہ صحیح روایت ہمیں شفاء گتو بيان كورا في حجامه بخاري رواية عبد الله بن عباس كما نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره كما الشفاء في ثلاثة بلتوغ شفاء تينچ واكم فرتمچ حديث كره في شرطة محجم حجامة شفاء واكم حجامة كي بلميها گاي اكي سابتكم مي كوري زمانو گجام مي انگ جهاگين لي دمان يعني مي زمانو گبوري حالت لي دماي hamuge matin komosora kandalag jahaga me le dama me shifai farwai eki kankama tafatu te bawar bodti balitaga farwa gotuga kure kamen ei hijamaik aw shurbata asal nuwata maamu ibbuin ei kure qur'an bayan kurve ham ayatuga yogota shurbata asal en furda mechke hijama dewan echke shurbata asal maamu ibbuin aw kayyat nar nuwata anake chaki kayya mitaga maane ki algon menteres kiyawle kawaje unni hijama den algon kanne bahogotun kineka me devi baw berun kurani ki algon gabo kro de kawaje umake hijama enu wastu agiyet den farage ne di bahogait berun kun kineka me kawaje mitaga kayyatu nar maane ki endo
don dagonde jessun algomentira am ko kiyawle e misalaka faarugonde fasehanu wejjiyam emme fahuge ilajaka men balani dongo fa dagonde jessa uni eta alifanja fissala ede emme fahuge ilaj mane ge ebbes gote netijjiyam din jessani dagon ehen hadis korwa ana anha ummati anil kay timan kale faanu ummatak mi alifaanun farwa kurun egota tanta endun timan kefa nahi kuraba ema ilmi midalo fawani kommehen daruri halatek ga menu ebbes gote netige nuniya mi alifan jassage migota farwa kurun e makuru kamek eke faanum tinecche ga shifa wa kom bayan kura fa mitanga e nahi ga wa bayan kura fa di ei hudda e names kommen daruri halatek ga nuni alifan beenu kogen farwa nukurun ei alifan beenu kurun midenno hin almi behekak alifan be nukurashe genu tane fissan egota daganno jessa anota alifanum jessa anda efada kame nukurun ei awla kam bodu got mitanga tinecche ga wa shifa got bayan koraf amemme balige shifa got bayan koraf zamzam fe hadis korafani ma zamzam lima shuriba lahu zamzam fen ei ekamakattaka niyek ganege mihake bo komme kamakan oy shifaik hallek ekamakattaka mihaku niyeggen komme kamaka Allah gisna fula kai hallek zamzam fenak ibn abbas radiyallahu anhuma zamzam fen hippa mi faden dua kurba kam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da hadda bod karaskala ko me ala iba ila hadratun edeme faada kurani bi ilman nafi'an wa rizqan wasi'an adi tanawas rizqa me ala edeme wa shifaa'an min kulli da'in adi komme bayyakam shifaa'aka me ala edeme ehme me ekede fan dua kurabba fewani zamzam fen hippawa me dua ege tirega ekkame goto bayan korafani komme bayyaka shifaa'e gotuga lebumai eme yi algon menna koridana bay farama hemme me sodaga kurma kiwe shifa gotuga himine kame hadis ga bayan faase dawu marlakum bis sadaqati tibame hunge balimi hunna sodaga kurmun farwa kurash sodaga taki waram materi farwai khassa ko nikamet faqir no kurwe sodaga ei miha jifa bodeti balita Allah subhanahu wa ta'ala shifa debwa kame miha he oforo maki mi nikamet kam ga hulwari emfo nimmal ma won faaha kollanam mi bayyege shifalibun lasvedana ei Allah subhanahu wa ta'ala denwadi gannawa hikmata gattaka algon men beenum wa tarihegga beenum wa avasmenege shifa nurvida enme se kalange shifa de waras kala bayil ballawa ayyub alayhi salam ekale gfana jehun alas kam fulo ekale gfanu gega hanganu hashiganda hashikologe mi hangade ekko halakoe වශයාගේ එකලේ ෆාන අරහුගා මීහුන් උලෙන් උන්දගු එකලේ ෆාන ගරසුන් එකලේ ෆාන නරෙලි එකේ ෆාන එක්ක නික්මොඩාගේ ජමේ කරේ එකේ ෆාන ගමිකමන එකනේ ආගිලාග මෙහුන් සකේ ෆාන එකේ ගවලෙන් ජෙහිලුම් එම රසුන් මේ රසූල් බේ කලෙම් මිකේ රසුන් එකලේ ෆාන නිකුම එකනිම එකනේ තනේ ගහුන්නවන් ජෙහි වඩාගෙන් බයියගේ සෝගුම් මුෆස්සිරුම් විදාලෝ එකලේ ෆානගේ ආලාස් කම්ෆලෝග අෂාර ආහාර හේද කරවිකම් අල්ලාහ්ගේ රසූලේ كيد قرآن الله سبحانه وهي قرافني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أدي أيوب عليه السلام قواهك إذ نادى ربه إكليك فان ورس كلام دعاء النبي أني مسني الضر ومكشر تمن كليك فان مصيبات كرمة الأنجيج وأنت أرحم الراحمين إبرس كلانجي إم أوغا وانترس كلانج فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فايت مرس كلانج كليك فان دعاء إجابة دبي كيف فان دنو إجابة دبي أدي كليك فان هوري بالكنت مرس كلانج في اللوا دبي وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا أدي إكليك فانا أهلون أمور أدبيم إكليك فانا أهلونا أدي إفدا إهم ميستكون أهلون قطعا إكليك فانا أهلون دبي إبس أهل يار النت إكني ما إكني إكليك فانا هون نجوا مفهوم
mufassirun vidalu ekaleeg faana mi du'a emme boda ekaleeg faana hiddative waanjunu hadisa ki ekaleeg faana arihu gawr ekaleeg faana amikamana ekaleeg faana mase kokgen echi hoda din kandi bondi badahattum gende me fongas edduge ekamana gennevi aammuko gennawar tankola ginaan echi genneyima suwalu kurvir ekaleeg faana bellevir ekamanaage boluge isteri ganuge ebba vikkalagen edo ekaleeg faana kaachi genesti em ekama ekaleeg faana warabada asar kuri embe ekaleeg faana allah tuga itura ආදේශ දෙන්නවි මේ බලින් සලාම එක්ක රක්කාතර කොද්දේ වාශ එකේ ෆාන අහුල වරෙන් සම්බරා ගෙනස්තෙවි අදි ආයිලා බිම සම්බරා ගෙනස්තෙවි රහමතන් මින් ඉන්දිනා තිමන් රස්කලාන් හදරතුම් වා රහමතේ කොට වදික්රා ලිල් ආබිදීන් අදි අලුවරින් නම් හුරි හඳාන් කොද්දිනු මේ කොට අලුවරින් නම් හුරි හඳාන් කොද්දිනු මානක අලුකමුගා මේහා මස්ගූලෝ zikr taka achi ginan kurung ei alutakun නම් හුරි zikuraen හඳාන් කොද්දිනු මේ දෙබෑම උන ජේ මුසීබාතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා fillava devvanakan hama yaayekuga e fillava demuga muhulat diguwegen hinga daane he names ed muddata kiwes hama ibame honnak allah subhanahu wa taala devva rahmat ashara ah rasul bekalak e weenuge ihsas kuran jeewada hama yaayekulu be izzete rahum duniyega balimadukumga heda kora muddatu ei qiyamaddu eena emme bodan ufa qur'an muddati nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب عافية أهل ورمانك بي الدنيا كنوجهت بميهم قيام الدو بالميهن لبي درما يا ثواب فنفا بي نوجهت بميهم أميد قرآن بنان لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض إبامهم جاء هن دنيا كديرتبا بيكو أسكوشينمي gaage hang katuru echin kosha miyun timammen nabbodedi musibattaga gilemberikan kurimati kuroina mahadaha rangalu wihe em eduhoga dharmaya sawab fenifa aafiyatuga ahulurin derawane hen names duniyege musibattaka kurimati wi miyun eduhoga boduwegamba dharmaya sawab libuniti emihun shukr qur'an eba mihun duniyege allah subhanahu wa taala balimadukan kurimat kurawit duniyege wagutitane aslu hagigi hayataki ukhrawi hayat ukhrawi hayata faadaya manfa bodugen ei insana manfa bodugot embima algon men baliga jifawa emmeha alutakun allah subhanahu wa taala ikhlas terikama ku dannomi adi baliga hedu kora muddatu ei allah miha itura kuttan kudde muddatekkamuga adamwi adi ei eenayen huri hevekkamuga balamwege dharmaya sawaban eena ummid kuram we gidam mihun to tibi ghafil kamuga mule haya vedi koffa wanikum allah jessai bayyega so mule miha hayan ekko emburi gos ekalaange miha kuttambe hamagamu seena fahum bunana nasibe timanna allah bayye jessai kennama e aafiyatuga ena hurigotan hurinama ena e ghaflatuga hutta maruwegen da ama komme kames allah subhanahu wa taala kurimat kurabani heve gotu gawum dekinjeni ekalang hadratuga e balin shifa de umadannomi adi asbab to gawum hifagen kuriyadam bihada subhanaka allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.